I ljudi došli naravno sam fail. Dobro došli u prvi klip horror igrica. Imamo neke lagine, nema? Nema. Igramo... Čekaj. Outlist. Da li kažemo Outlist. Dobro, nema veze, malo baguje, nema veze. Nismo kod mene kući, kao što primećujete. Kod njega smo, jer on ima bolji laptop. Malo smo igrali nešto, ali idemo new game. Normalno. Hard. Ili imamo live? Normalno. Na difficulty. Evo na difficulty. Idemo... Snimali smo već jednu epizodu, a nju neće izbacimo. Nadam se. Sad smo prvo u Jeep. Ima da piše koliko sati? Ne. Nema piše koliko sati. It's 5 o'clock in the morning. Ena to je djava. Šta je ono baš čovjek? Ničem. Mount Massive. Kakva lepa kućica. Smo mi novi stanari ove kućice. Okej. Mora platimo da uđemo, a? Ej, pa je naučenik. Što ugasi svetlo? Aj bro. Ja ništa nisam klikao. Nagasi. Ne biti. Što je s tom? Meci. Duracell. Meci za ovaj... I... Da snima? Okej. Dobro. Dobro. Radi kamera. To je malo starija tehnologija. Sprema se kiša. Krećemo. Sad ćemo da ovako lepo prođemo, idemo pokucamo lepo na kapiju. Vidimo šta ima. Otvoren kapija, pa može neko da vam uđe. Ili nešto da vam uđe. Da. Prođe svetlo tamo. O! Viđo nas. Ajde, nas vidio. A, kulturno ugasi to. Da, ugasi. Idemo da vidimo. Da li možeš... Ne, da možeš trošiti bateriju. Ne možeš. Stavim. Pravo nešto unutra. Evo gdje to ovo isto. Dobro. A ovo je ako trčim, ja sam umaram. Koja je logika? To da ako staviš. Rupica... left... trve. Gdje vrat? Prc. Aja. Neće moći. Traži tu. Spiderman. I ovo Spiderman nego. Funtanica. Funtanica. Idemo barem. Prozor. Nećemo taj prozor, mora idemo drugi prozor. Dobra, Spiderman. Šta je? Evo tamo. Ide ovdje. Ja tražim prozor. Bravo. Kako bi sam rekla. Ima li tu da nešto? Gdje imam noge? Ništa, neko povraćkao malo. Šta da nekom sliki nije dobro. Ima neke slike ovdje. Idemo da ostavimo ovdje. Ovamo. Nešto. Ovamo. Nema ništa da napiš. Pravac. Mrš. Imamo nešto.
Ništa tu. Lepa grafika. Znači ništa ovo kao vrata, ali bude neka vrata ljudi. Pa ja ne. I ima ovdje neka vrata, evo vrata. Kako sam ja došao? Kako sam ja došao? Da, to vidim. Ovamo sam došao. A ovdje ima stranaš. Šta je ovdje? Mora se povući. Okej. Što ovdje ne mogu ići? Mogu. Što je ovo? A, da zatvori. Baterija. Baterija. Duracell. Evo, dobro. Ništa. Ja ništa. Ništa također. Ovo nekom stvarno nije dobro kad nije mogu da izdrži do upatila. Ovdje. Paljen telefon. Okej. Koji? Psihijatar? Neka hvala, već sam bio jutros. Što je to bilo? Toliko koju horor igri ti zaspi. Ovako da je. Idemo i onda super. Uj, jebem. Beži. Kako Lakše malo jebate. Ja ovdje kada se šunjam, ti li zalupavaš, sad vrati, šta evo? Srce? Ja volim srce. O. Za patuljike. Ovdje gore. Ovamo. Potulu. Utre. Od samom patika kad išao ko vama, nikad izlazi. Logično. Suliko čuje kad mi. Idemo. Saving extra. Obožavam kad mi se... Ujje! Naježio. Što svako glasu je koje. Ajde bre, idi tamo. Idi ovaj. Ujete. They killed us. She got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. Can unlock the main doors. Run security and control. You have to get the fuck out of this town. Give it time. Ui. Papir там. Ovamo. Ovdje se ništa ne vidi. Neko malo promašio već šolju. Jel ima nekog? Ovdje ovaj ušao, znači tu ne idemo. 10. Dobro. Možemo ovdje provući. Little fake. Daj bre. Šta? The end. Izruka da se teraz. Jel the end? Ne. Živi smo. Beži bro, man. Who are you then? Koji su honest? Smo tolike pičkice u igrici. Hop to je. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a Ko calling. nam otac?
Ma gdje ne znam šta je. Tako da smo uzimli. Ga nema više. Ne. Čini se. Znam samo da nas ne klepi po glavu, čini se. Evo, ovo nije dobro. Ovo je pomogu, verovatno. Još jedan saving ekstra. Dobro. Aj se baš isporaćao. Vratio želudac. Da. Evo li ima nešto ovdje. Ja skoro zaboravio na trčanje. Vidi, evo još jedna koverta. Tu piše, ne volim te više. Uj bre. Bre, pole dečko. Where we need go? Punta ti. Punta. Malo zasp. Imamo. Jebote ljudi. Što lupota? Koga beš? Kako ti zasti? Čistačica zaboravila. Vibri. Mrš. Ovdje sam neki povraćan. I tamo. Ovdje nam već treba Americe. I ovdje neki razbutak. Dobro. Kako kameru viš da imaš svetlo. Može. Znači sam da uključimo ovako, tako. Tako. Čekam mi malo. Čekam ovdje. Ideš. You need a key card. Ovdje. Nema ništa. I ovdje neki Ninja. Ja. Nije za nas. Nije za nas. Se ljubiš? Stano mi malo odmari. Ništa gotovo. Idemo mi dalje. Ima i tamo neko. Ovdje hoće onaj nabija baš kod njega. Ne sviđa mi se. Ovaj ušup izašao odavde. Nismo mi gore možda bili. Nismo. Nismo. Ovdje sam krv. Ima li neke ivice da nema krv, ovdje viš kako lijepi ljudi. Što je jedino klomljena. To ona je dadica kao čeli. Što sam malo preljubio. Mogu. Šta sve treba da nema? Beži vam. Gde? Tamo? Tamo. Gde je od ulaz? Ovo vrat. Pošto me prestiši ovo. Vidi čovjec. Uj bre. Dobro. Ovdje. Ovdje nešto. Tako ništa. PPM. To sam učio sad. Mrš. Sad idemo. Pazi mi tamo već. Tamo? Moraš da žunješ kod njega i jebote živa. Ne, evo ga exit. Idemo prvo na exit. Pa. Tamo smo već bili, bre, to. Tačno. Kuću mi još jedno. Kita. Kita ubila. Čučni bre dole. Ne mi znaš da moramo pored njega proći. Izgleda. Nema neki tajni prolaz, nešto. Gdje ti majke. A?
Prođemo ovdje. Pa ajde bre. Ovamo, Pogledaj. pazi ne gledam. Pogledaj ga bre. Jedna, sad vidiš. Ovamo. Šta je bre u ovi jebote? Nisam se vidio. Prođi tu bre. Me zato što oni nas nisu vidjeli. Možda će vidjeti, a? Kaj ovo je budali što tu staje? Pa vidiš da te nisam vidio, stani samo da vidim. Ej, ljudi. Nek se ne bavim tamo. Šta vrišiš malo? Ha? Hm? Dobro. Hvala vam. Jako sam zadovoljan. Tako vam. Vadi kamer. Tu ću vam. Gasi kamer. Rešta mora. Da obnaviš bateriju. Šta li ima? Ha? To je neko... Kartica. Ej, To sad treba se računom. prvi? A, pa prodam. Tebi ovdje. Izgleda kao vrata nešto. Imaju. Šta ti? Da, ne. Mislim, ti se vrata po ključ. Šmut. Što mi budi? I mnogo bude. Da prođem pro njih, a? Što misliš? Ovdje vredno. Ti nisu jebavali. Trčni. Mojih kako je to stvar. Продукт se šumom, on je glavni vikend. Виж Филипе, A ne jurite nikoga. što na svaki slučaj bio ovo Tamo. možda mu nije ljudi. S leve strane bi trebalo biti. Sad. Gdje te sad? Mislim da zatvaram, već da mi zatvarano, mogu da otvare kod. Šta sad dojemo? Ili da? Tačno. Jebiti. Šta je ovo sad skida? Security. Čekaj. Uje. Ugasio struju. You have to... Hide in the locker, don't try to fight. Рейс обсессии. Слушай! И на правильную собаку. Бежи, бежи, няка, бля! Не да бежи. Бежи, тръчи! Не мога, ще тръчи. Тръчи, устай, устай, ще тръчи, устай, ще тръчи. Сам ще остане и устай. Бежи, на лад! Като помагай си някакво си тръчи. Ни камера, да бежи, бежи. Бежи, бежи. Здесь? Попробуйте маму.
Ебай, бранали, я подаю. Дай что, дай. Купляйте леву, дайте. Evo, padru. Dajte njega, tak si tu. Pali kam. Pa kako da pobajamo njega? Šta bi? Pa ništa game-ovo. Ozbi? Čuči odmah. I stoj tu kod vrata, stoj kod vrata ovdje. Rekao me se krim u mraku. Tu viš da je tu prošli put ušao. Nisi odmah. I čim, ići odmah beži. Beži odmah. Neću ovdje. Beži bre. Evo. Tak si. Ubati me prošlo. Pusti kurac. Full sam. Ideš u I šta je? Ne znam bre, pa nije otkud ja znam. Šta se tebe? Ja bi me u dupe ako znam. Evo, ovdje. Zaključ. Ovdje. I ovdje. Ovdje su ured. Tamo su šta je države. Opet je ovdje. Ovo, ne ovo. Nije tu. Ubre. Što ja ne vidim ovo dalje od ovoga. Evo. Ništa. Treba se žuti. Što ovo 2.10? A 2 baterije. Idem na njega tamo ili šta bre? Ne znam bre, otkud ja znam. Kaži mi to mi, možeš ovo da razbiješ nešto. Možeš mu... Gdje sad treba da imamo ljudi? Gdje je onaj bio u podrum, gdje je podrum? Gdje je podrum? Tako smo već mi došli. U nama je padro, ne mislim, evo. Tamo? Da. Tamo je on. Što je gradstvo? Gasi je lamp. Gasi je. Što da nećemo možda tuđo? Cija bija Vatikan i... Kipotone tetere. Kako sporo čitaš? Ostaje neki jump scare ovdje. Evo ti ono nešto si mogu... Otvori. Kako bude ti ja sve? Ljudi.
Idite tamo. Neko huj da... Gdje tako idem? Wow. Turn on the two gas pumps and the main breaker to restart. Mora neke dve gas pumpe da uključiš. Staviti baterije, razumijeni baterije. Pa ti to gas pumpe? A tražim da se može. Može? Pump, jeste. Isključi, pa ne, tu, eto, tu. Ajde ti tamo. Šta? Tu, eto. Idi bro, ti. Tu jarno neko. A pisalo dve, ja. Uči! Tu sam je zidu. Tu. Ili iza vrata. Ej, jete. Kaži mi! Prijatelj, ne. To su. Ajde to napravim. Jebeti. Gdje izađem sad? Izađi malo. Ovdje. Ne možeš da izađi. Mogu idem tamo? Idi. Gdje ono tu? Idi sad ovamo u jednu drugu konfeju. Jasno. Kako tu? A kad si baš vidio što tako. I tu da opet su. Ako iz kada rajne sad. Ovdje beže nam. Znaš gdje trpiš. Tako su povrat negdje, ide me lupo odac. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, mi se vidimo u narednoj. Kad promenimo PLN. Da. I to je bilo to, pozdrav.